bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kuludu khalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili ngezo mina umfeza kuntuthungu wakhumalo bathi ilasbon amagumede mhlawumbe emawuthi usemusha like kanzo phinde ngicela uqiniseke ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke nazi ukuthi emakulesikhathi soke sinilethele impela okwezona ezenzeka lapha emabhincene kudaba esiliphethe udaba oluthinta lapha insizwa uSmirnoff bathi uSmirnoff insizwa nje ezakhela udomo lapha enkundleni zokuxhumana ngobuchule kanjalo futhi enobuyoningi lapha ekwazi ukuthi ilingise abanye abaculi okanye abanye abantu abadumile. Kunevideo engiyiphethe la insizwa etholakala khona ilingisa enye insizwa ehleka lapha uhleko oluhlukile lapha insizwa lephansi emsengale mhlambe ukuthi engande kakhulu ngokukhuluma awuke kubambe la siphinde futhi sihlane kuvideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo nisiphathe kahle nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu. Njengebhova madoda kali liyagqilaza lento manje yeyeyeya konakala bafowethu siyatholakala ingoma mawufuna hard copy nginayo mina esandleni sami ngila eThekwini njengamanje ihleke njengoJobe emsinga nongikhonzela kusimi lapha emsinga hambe ivideo uSmirnoff hayi bakhona ze